Ondel-ondel Mali lagi bosen nih. Enaknya main kemana ye? Itu apaan tuh lagi joget-joget? Ondel-ondel Mali takut ah. Ih, apaan sih tuh? Itu kayaknya ondel-ondel Mali deh. Ajam sampelnya deh. Loh. Kok dia malah kesini sih? Ondel-ondel Mali mau kabur aja ah. Takut. Ih, takut. Takut. Ih, apaan sih tuh? Del, jangan tadi, ini Ajam. Aduh, dia tambah deket lagi. Tunggu, Del. Gimana dong? Ondel-ondel Mali takut nih. Tunggu, Del. Tolong. Aduh, gimana nih? Jangan kejar ondel-ondel dong. Ondel-ondel takut. Aduh, sono pergi sono. Jangan kejar ondel-ondel. Aduh, gimana nih? Del, jangan tadi, ini Ajam. Kok dia panggil-panggil ondel-ondel ya? Dia siapa sih? Ondel-ondel mau tungguin aja deh. Siapa ya dia? Azam. Ondel-ondel pikir siapa Zam? Taunya Azam. Ondel-ondel Mali kenapa tadi? Ondel-ondel kan takut sama badut Zam. Makanya tadi ondel-ondel lari. Ini kan Ajam, Del. Gak usah takut. Kirain bukan Azam. Itu ada ondel-ondel Jamil tuh. Iya, ada ondel-ondel Jamil. Ondel-ondel Jamil sini. Itu ada Azam sama ondel-ondel Mali tuh. Ondel-ondel Jamil samperin deh. Ondel-ondel Jamil, sini. Halo Azam, halo ondel-ondel Mali. Kalian lagi ngapain? Kita lagi main, Del. Oh, kalian lagi main ya? Iya, ondel-ondel Mali lagi main nih sama Azam. Ayo kita main bareng sama kita yuk. Iya, ondel-ondel Jamil, kita main yuk bareng-bareng. Ayo kita main bareng-bareng yuk. Yeay. Yeay. Oke deh, cingnya babe semua. Ondel-ondel Jamil, Azam, sama ondel-ondel Mali mau main ke taman dulu ye. Sampai ketemu di video selanjutnya ye. Dadah. Ayo Zam, ayo ondel-ondel Mali, kita berangkat sekarang. Yeay, asik. Yuk kita berangkat yuk.